vumbura mu karere ka Gicumbi abanyeshuri bategetswe na mwarimu wabo gukubita umunyeshuri waruje kurya atize baramwica. Mu karere ka Gicumbi umwarimu aravugwaho gutegeka abanyeshuri gukubita mugenzi wabo bamuziza ifunguro bimuviramo gupfa. Amakuru avuga ko byabereye mu murenge wa Miyova akagari ka Gakenke mu mudugudu wa Museke ku ishuri rya GS Rumuri. Umwarimu witwa Nibagwire Karine w'imyaka 35 y'amavuko ngo niwe wategetse abanyeshuri batandatu bari mu kigero cy'imyaka 14 na 15 gukubita mugenzi wabo biza kumuviramo gupfa. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni ku icano yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu. Inzego z'umutekano zirimo polisi, RIB, ingabo na daso bageze kuri GS Rumuri bahasanga uwitwa Muhizi Samusoni w'imyaka 39 y'amavuko. Akaba ari umuyobozi ushinzwe amasomo, yavuze ko nyakwigendera yakubitiwe mu ishuri n'abanyeshuri kubera ko yaraje kurya kandi atize. Yavuze ko abanyeshuri bavuga ko bahawe amabwiriza yo gukubita mugenzi wabo n'umwarimu wabo witwa Nibagwire Karine. Bari abanyeshuri bakubise mugenzi wabo imigeri n'inki, ariko ngaza kubacika ariruka agwa mu muferege ufata amazi ava ku mashuri ufite uburebure bwa metero 1.5 bw'ubujyakuzimu. Uwitwa Sindikubwayo w'imyaka 29 y'amavuko niwe wagiye kwa muganga afashe nyakwigendera kuri moto. Yavuze ko bamutegeye moto yapfuye nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Miyove witwa Twagira Dani. Yavuze ko yahageze yamaze gupfa kare. Umurambo nta bikomere ufite bigaragara ngo ufite udusharure mu gatuza bikekwa ko yakubise agatuza hasi arimo ahunga abanyeshuri bamukubitaga. Abanyeshuri bakekwaho biri amakuru avuga bajyanywe gufungirwa kuri polisi station ya Byumba ndetse n'umurezi wabo watanze amabwiriza yo gukubita mugenzi wabo. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Byumba uzajyanwa Kacyiru gukorerwa isuzumwa. Dukomereze mu karere ka Ruhango Umugeni yasanzwe mu buriri yapfuye. Dusabe Yezu Serafina warutuye mu mudugudu wa Gashara akagari ka Musenyi umurenge wa Byimana mu karere ka Ruhango yasanzwe yapfuye mu nzu nyuma y'igihe gitashinze urugo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byimana buvuga ko bwakiriye amakuru avuga ko Dusabe Yezu Serafina yasanzwe mu buriri yashizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Uwamwiza Jean d'Arc yavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 26 Gicurasi 2025 umuturanyi wa nyakwigendera yanyuze imbere y'urugo arasuhuza buri umwekereza. Avuga ko ngo umuturage yahise yinjira mu cyumba maze arungurutse mu cyumba asanga Dusabe Yezu yashizemo umwuka w'abazimu. Gitifu Uwamwiza avuga ko umurambo wa nyakwigendera bawusanze mu buriri wonyine kubera ko umugabo we akora akazi k'izamatari yaraye mu rugo. Avuga ko nta bimenyetso byo ku mubiri babonye bigaragara ko yaba yakomerekejwe. Uwamwiza avuga ko nta muturanyi nyakwigendera yarafitanye nawe ibibazo cyangwa amakimbirane kuko aherutse gukora ubukwe basezeranye n'umugabo we mu kwezi kwa Mutarama. Yagize ati muri raporo y'ingo zifitanye amakimbirane urugo rwa nyakwigendera ntabwo rurimo. Bamwe mu baturage bavuga ko bumvisha amakuru y'uko nyakwigendera ashobora kuba yabanje gusambanywa mbere y'uko yicwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana avuga ko ukuri ku byabaye birimo n'ibikekwa n'abaturage bizagaragazwa n'iperereza RIB yatangiye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi ariko RIB iteganya kuwujyana mu bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Dusabe Yezu Serafina nta mwana asize. Dukomereze kuri Perezida Kagame wagaragaje isomo u Rwanda rwakuye mu gutereranwa n'amahanga. Perezida Paul Kagame yagarutse ku buryo isi yose yateye umugongo u Rwanda mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Agaragaza ko byasigiye u Rwanda amasomo akomeye yo kwishakamo ibisubizo akimuhana kakaza imvura ihise. N'ubutumwa yatanze ubwo yari yitabiriye ihuriro mpuzamahanga Astana International Forum riri kubera mu mujyi wa Astana muri Kazakhstan. Ni ihuriro ryatangiye kuba muri 2008 ariko muri 2023 ryahinduriwe izina ndetse n'ingingo ziganirwaho zirushaho kwaguka. Iri huriro rihuriza hamwe abakuru b'ibihugu ba rwiyemezamirimo ndetse n'inzobere mu bumenyi n'imiryango mpuzamahanga baganira ku bibazo bikomereye isi mu bijyanye n'umutekano, politike mpuzamahanga, ingufu, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Iry'uyu mwaka byateganyijwe ko rizitabirwa n'abarenga 5,000 bo mu bihugu birenga 50. Perezida Kagame yavuze ko nyuma yo gutereranwa n'isi u Rwanda rwari rwarabaye umuyonga rwatangiye kwishakamo ibisubizo byo kwiyubaka ruhereye ku busa. Yagize ati nibwo twatangiye kwisunganya tugerageza kubaka twishakamo ibisubizo buri wese agatanga uruhare rwe ndetse tugerageza kwiremamo icyo cyizere, ariko nacyo cyadufashije kubaka ibigo bya ngombwa guhaza ibyifuzo by'abaturage.
Icyakora n'ubwo u Rwanda rwishatsemo ingufu zo kwiteza imbere no kwiyubaka, Perezida Kagame yagaragaje ko ibyo bitabujije abanyarwanda gufatanya n'abandi ku isi, na cyane ko abafatanyabikorwa n'inshuti z'u Rwanda barushyigikiye cyane. Ati icyakora ubwo bufasha ntibwagombaga kugira icyo bumara cyangwa ngo butange umusaruro iyo twe ubwacu tutunga ubumwe ngo dutange uruhare rwacu. Mu myaka 31 ishize u Rwanda rwiyubatse mu buryo bugaragara nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi, ubukungu bw'u Rwanda bwagabanyutseho 50%. Nko mu mwaka w'1995 ingengo y'imari y'u Rwanda yari miliyari 56, kandi ubwo inkunga z'amahanga zirenga 90% byayo. Mu mwaka wa 2025-2026 ingengo y'imari yageze kuri miliyari 7 na miliyoni 32 n'ibice bitanu, ugereranyije na miliyari 5 na miliyoni 816 n'ibice 4 yo mu ngengo y'imari ivuguruye ya 2024-2025. U Rwanda kandi ntabwo rwirengagije ubufatanye mpuzamahanga, aho nk'ubu rufite ambasade 49 zikurikirana inyungu zarwo mu bihugu 147 byo ku isi. Ikindi nuko ibihugu 45 bifite abambasaderi bafite icyicaro mu Rwanda, rukaba n'umunyamuryango mu miryango mpuzamahanga irenga 200. Ubufatanye bwa hafi n'ubuheruka bw'u Rwanda na Kazakhstan, aho ibihugu byombi byasinye amasezerano atandukanye nyuma y'uruzinduko Perezida Kagame ari kugirira muri iki gihugu cyo muri Aziya. N'ubufatanye mu nzego zirimo ibya diplomasi, ikoranabuhanga, uburezi, ubuhinzi, ibijyanye n'imari ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. By'umwihariko Kazakhstan igiye kugitumiza beryllium ituruka mu Rwanda. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu wa YouTube.